Athi bese sithi ngeke lisabuya izwe lakithi namhlanje nathi nasijabule kabi bese sithi ngeke lisabuya ngokwanele lelizwe lakithi ngoba selaphathwa imali bese sithi ngeke lisabuya ngokwanele lelizwe lakithi ngoba selaphathwa imali sekwaba khona magwaza nje sekukhona magwaza abagwaza ngemali. Ngenkathi umhlaba uthathwe ngabamhlophe kwaba khona amakhosi asebenza undercover ukubuyisa umhlaba. Ngakho-ke umhlaba usubuyile, sithi madoda mangabe uyindoda sukuma uthathe nanku umhlahlandlela izwe libuyile. Uyena Thathani umhlahlandlela uyena uphila uyena uphile umhlaba uyena uphila uyena uphile umhlaba uyena uphila uyena sisebenza nokuvuka ngubo uyena uphila mthethwa uyena kusuka lemandeni uyena uphila uyena sidinga wonke amadoda uyena emisele uphila impilo engcono uyena awasondele kwezolimo uyena uphila namhlahlandlela uyena uphile umhlaba uyena uphila uyena uphile umhlaba uyena uphila uyena awunanku umhlahlandlela uyena awuthina uphila lena ndoda uyena awunawo umhlahlandlela uyena uphila lena ndoda uyena hlanganisela lena uyena uphila uyena awuyona ethinta amadoda uyena uphila amadoda uyena uphile umhlaba uyena uphila uyena